Bharat Actor India ni keha famous singer Indian Idol bung qualified ongya arpono bini khorang beke bung pura Bharat Actor ni brono bini fan khe khoya himba bini mungke siao Rito Riba bungke Arunachal Pradesh state ni se bung phainai ni sal 4 July tripura ni capital Agorpha himba Agartala wo phaiye bung mai singok phainai aro wok ma program hinghainke chini bubagra ni toidul mumbai khie Agartala wo phainai ni 4 July himba tres hari satham pore wo aro keha drugs awareness camping khionai aro no singer Rito Riba pho phaiye mai sing phainai naro nai nei de bung kmasa. Hello everyone, this is Rito Riba here and मैं आ रहा हूँ अगरतला आपके शहर on 4th July on the occasion of drug awareness program जो कि रविंद्र भवन हॉल में होगा एंड या मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा त्रिपुरा के महाराजा प्रद्योत मानिकिया जी को फॉर इनवाइटिंग मी ओवर देयर. तो या सी यू गाइस.